kami sa Hilutulungan Island. Asa na, pre? Over there. Asa na, Vince? Asa na mga to? How to eat banana? Tara guys! Ato na tanong! Bravo! Madam, mungkin ka madam. Okay na ka. Hello guys, this is Sulpa Island. Ulanggo po. Hello guys, we're here at Ulanggo! Ano mo tagak pa? Pangkapoy na. Arik. Ha? Okay ba kaya? Kira ka madam? Wala nag-video sa dyan. Para sa vlog. Almost. Kira? Kira ka dira, Jill? Oo. Nakakawait. Ang sunod. Ang pila pangkapoy namin guys. Kayo mo namin isang talong dali sa Ulanggo. Kapoy best. Ay, naog lang sila Bella kay disiplin. Inyuhan na tatay mo pa. Oy, akiyo nga. Kanya mo sayaw dayon. Upat na lang mo pa. Upat na lang. Hindi ka sanay ano ay. Ampay kayo ni. Unsay giugman mo? Ayan. Okay na. Kamay na lagi motilya. Mangambak sa mi ha? Bye friend. So guys, it's 4:30 and no, it's 4:05 and we should be going. Nag-awin na kung kami may nagstorya. Si Madam na siya. Madam, asa ta Madam? Going home? Muli na ta. Sa dagat na, see the stars in the line. Man.
Hey guys, so nanami balik sa Boyla Diving Center and mana, it's already 5 p.m. Yeah, tama na rin 5 p.m. ng ilahang kuan island hopping service. Yeah. Auto siya. And that's it for today guys. Don't forget to hit like and subscribe below and see you next time. Bye-bye.